Koma ndohota gukoma ugitika gopega kurucire ni gwakora gathiete Gicanja magotumuka kagara ri thutha wa ikari kuhithukira ngari iria magwikuire igukuite ng'ombe cia wici Hendi ya nguo cia Munara ebuguteta kwatikwo ni onjoria nene na aikari a Tharaka Nithi kururungana magitetia uthukangu wa barabara nene ya Meru guka Nairobi Gatho cia mwanya muno makiria mwirore wa Inooro TV ni mwihoko wakwa muthenya waku no uthiete o wega na angikorwo ni wikwaria thiomi tiganite cia ndurire ingi guku bururi-ini kana thi ngima no ndwiru thiomi rwa unduire waku ucio ni ukombo iyo timiario yakwa ni ya mutigaire mucani wa mafuku Ngugi wa Thiong'o ndaingira na ndumiriri iyo ni amu muthi ni muthi wa gukungwira thiomi cia kindurire cia kinduire itiganite guku thi ngima na ni muthenya tugukorwo tukirora maundu maingi megie muthenya ucio no gwa thaici umenyithie maundu maria mareketie kuhanika guku bururi-ini no kaharirio wega ni njorua citu cia wandiki wa mohoro nyeria kwa Jetika Gitonga wa Wambui gwatinda wagagu muingi tauni-ini ya Kakamega mbere ya mucemanio wa muingi urio hariirio ni senator wa Nairobi Edwin Sifuna na governor wa Siaya James Orengo kirere kinene kiyumiritie kunyita ugeni atongoria aya aria meamuranine na kuyeherania na arunao a kiama kia ODM aria megiritanagia na thirikari mucemanio-ini uyu kwiyumiritie miaho iri amwe makeina nyimbo cia kugathiriria matua ma Sifuna na arunake gukwange makenyita baru mwena wa thirikari uri orenda president aheo itena ria keri atongoria ni hindi marariria muingi mwena ucio Iendelee leo, iendelee siendelee, iendelee siendelee. Kwa hivyo vijana, nataka mnisikize kwa makini. Vijana ria, tunasema ni babu kwa saa, baada ya baba ni bila babu ta. Sasa vijana, usikimbie hata chochote kinafanyika. Tutafanya mkutano leo, watatuua hapa. Leo watatuua hapa. Leo watatuua hapa. Leo watatuua hapa. Tuendelee vijana. Haya. Bas. Sasa vijana, nataka mnipatie dakika chache niongee kisha nikaribishe wajumbe wa wasalamie. Jambo la kwanza. Hapa Kakamega kijana ani maskini sana. Kijana ako na njaa. Kijana anaweza tamani kufa, lakini kijana hana hata pesa kununua kamba ya kujinyonga nayo. Vijana wanatuambia ya kwamba tukipigania haki yenu ni tear gas. Ungwana si ungwana. Ushenzi si ushenzi. Upala si upala. Wanatuambia ya kwamba walituahidi ya kwamba mwana bodaboda atagraduate kutoka kuendesha bodaboda alafu atakuwa na matatu. Nani yako na matatu hapa? Nani yako na matatu hapa? Walituambia ya kwamba mama mboga atatoka kwenye kiosk na akuwe na supermarket. Nani yako na supermarket hapa? Nani yako na supermarket hapa? Vijana, jambo la pili, sisi tunajua gharama ya maisha iko juu. Tukipigania gharama ya maisha, tear gas. Upala si upala. Upala si upala. Tukisema vijana wapewe kazi, tear gas. Upala si upala. Upuzi si upuzi. Tukisema ya kwamba gharama ya maisha irudi chini, tear gas. Upala si upala. Wanafunzi hapa kwa vyuo vikuu, hell by Toki, karo ya shule iko juu. Kisha tukiwapigania wanatupiga na tear gas. Hiyo ni ungwana. Kwa hivyo wakikataa kutimiza jambo ambazo tunasema, tutasema ya kwamba tutaenda maandamano. Tutaenda maandamano. Nini litoa wazungu hapa Kenya? Nini litoa wazungu hapa Kenya? Nini
ilitupatia multi-party system? Nini ilipatia Mbadi kazi? Nini ilipatia Wandai kazi? Nini ilipatia Oparanya kazi? Nini itakupatia kazi? Nini itakupatia kazi? Nini itakupatia karo ya shule? Nini itatoa SHA? Nini itatoa SHA? Vijana ria, vijana ra. Kwa hivyo maandamano mzuri au mbaya? Maandamano mzuri au mbaya? Wangapi wanasema maandamano, maandamano? Na mwisho kisha niite wajumbe. Hapa Kenya kuna class kubwa. Watu ni maskini sana. Msikimbie, wachana nao watu. Wachana nao watu, tufanye mkutano yetu. Na msiwapige. Sisi tumekuja kwa amani kwa sababu sisi tunalinda wananchi. Jambo la mwisho. Hapa serikali kuu imehakikisha ya kwamba maskini lazima awe maskini zaidi. Na tajiri ameweka wachache wawe tajiri zaidi. Mtakubaliana na hiyo mambo? Tunataka tushikane kama mavijana, wamama wote, wazee wote, tuhakikishe tukomboe hii nchi. Sasa huyo ni Okto. Sasa na vijana ria, vijana ra, vijana tibim. Jambo la mwisho, tunataka tuambie ile timu nyingine ya ODM. Tunasema ya kwamba watu wachie party. Tunataka Joshua aliye na nguvu. Do you want a strong Joshua or a weak Joshua? Do you want a strong Joshua or a weak Joshua? Do you want a younger Joshua or a tired Joshua? Do you want a... Haya. Wacha sasa niite wajumbe. Wa kwanza ningependa niite Majimbo Kalasinga. Asante sana. DJ shikilia hapo. Watu wa Kakamega. Na ucio ni mwahomwe uria urahokanire mukiama-ini kia ODM uria urakinanio Tarinda Mwananchi uri mwena ucio wa Kakamega, na mohoro macio na maria makuhanika ni ukorwo kimamukira mohoro-ini maitu maria makurumirira. Tugitigana icio ni ati mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi wa Gachagua waira ni arari na giikaro na ceceni cia Kalenjin kuria atariirie bata wa Kenya guikara mari na urumwe. Augite wendari na uru na ruriri rwa Kalenjin na ni hariirie kurutithania wira nao makiria githurano-ini giukite mwaka wa 2027. Kwa utangulizi mheshimiwa, tulipowatangazia wasikilizaji wetu kwamba tunazungumza na wewe siku ya leo, swali kubwa ambao wao wanataka kujua ni mlikosania nini na mheshimiwa rais, na je, tofauti zenu zinaweza kusuluhishwa wakati mwingine? Asante sana. Kwanza niseme mimi nilipata matatizo na Rais William Ruto, lakini sina shida yote na jamii ya Wakalenjin. Na mimi nataka kwanza nichukue nafasi hii niseme mimi singekuwa naibu wa rais bila kura ya Wakalenjin. Kwa hivyo mimi niko na shukrani, na siku zangu zote nitawakumbuka Wakalenjin kama jamii ya heshima ambaye mimi walinipatia nafasi kupata kiti kubwa, kuwa namba 2 katika Jamhuri ya Kenya. Na ninapoongea leo Wakalenjin bado kosea mimi hata siku moja, na singetaka mtu yeyote ajaribu kuweka uhasama kati yangu na jamii ya Wakalenjin ama kati ya jamii yangu ya Mlima Kenya na jamii ya Wakalenjin. Sisi tunaishi pamoja pale bonde la Ufa. Wakikuyu, Wakalenjin wanaoana, wanafanya biashara, wanaishi kwa amani, na mimi nataka iendelee kuwa namna hiyo. Kwa hivyo hata kabla hatujaendelea sana, niseme ya kwamba mimi nimekosana na mtu mmoja wa jamii ya Kalenjin, lakini sijakosana na jamii ya Wakalenjin, na siwezi kosana na hawa kwa sababu ni jamii ya heshima, na mimi mwenyewe walinitia heshima wakanipatia nafasi, na hawa bado fukuza mimi kwa kasi. Ni mtu mmoja amenifukuza kwa kasi, na kwa hivyo ni mzuri nieleze wazi ya kwamba Wakalenjin ninawapenda, ninawaheshimu, na ni matumaini yangu ya kwamba tutapata nafasi nyingine hapo mbele kufanya kazi pamoja. Tuigere ripoti ni ya Kieha kuria gukirete itu ria Kieha itura-ini ria Kĩigua Gĩcũgũ kaunti-ini ya Kirinyaga thutha wa mũndũrũme wa ũkũrũ wa mĩaka 77 kũhĩra nyũmba gwake na gũkua. Kũringana na Mwari Jane wa wĩra Mwaniki, hwaĩ maratiganire na ithe wega na arathiĩ gũkoma
no thutha-ini aracokire kuona mwaki munene nyumba-ini yake undu matanahoto kumuhonokia. Boni wa Thuku ni aratariria. Family ya Jina Mwaniki kuma itora-ini ria Kĩigua Gĩcũgũ kaunti-ini ya Kirinyaga matigetwo na kĩhana maithori thutha wake wa gũkuĩra mũtino-ini wa mwaki ũtukũ wa gũkĩa ũmũthĩ. Na kũringana na mwari Jeni wa wĩra maratiganĩte na ithe mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ thutha wa kũrĩa no ndagĩka nini aracoka kuona mwaki umĩte nyũmba-inĩ yake. Tutindĩte nake wega mũthenya mũgima no mathaa ma hwaĩ-inĩ ndoka ndĩraruga capa ndamũtware mathaa ma thaa 3 na ndĩrathi toro ndi nyũmba kavinda kanini Rego batandira uma. Tauma batora thira ndatungwa ni kiririmbi kia mwaki bare. Tagiria kuga mbuge no aretanaga. Mwaki urari munene wati gutire kindu manahotire kuhonokia na ithe ni arahite undu atarakurikanire. Riu utukuni njigetu mvuto megunde bakani ti baba. Lori ni ndu ndiregwa wawira we maikasi ni agwa atiriri. Ni baba rabira nyumba. Muka murakorera ki? Turakora nyumba ringo atu mwaki biyo. Ibole mwaki giko bolu mujara ri egukua. Temo ndagi ukaga. Ngoka ngutugite tondu gukuna we iwa ng'ombe muno. Nyundira na misare. Ya. Ndina migu yakwa ndirona mwaki aya mwaki wakanite. Ndamije kuigande ndona nyombe ukarira muthe witu arakibira tondu ni njumba ria komaga. Thiyo konge gikate gitoga gutethia kuboria mwaki atura kuboria mwaki no rapora mwaki wake borai ukiro ndo ungi uriku gitoga to ni muthena thira. Family igekwa mwaki uraumania na mwaki wa thigara kuona ati gutirari na thitima kana mwaki nyumba-ini ino yake. Ka nyambatite gundega itendiru nyingi rabura timurira mukwathuka mu mucingi coka ni mwaki munene biu utaraborekagia na ukiuga borue muthera ri ekuthi no tuboire igarite thi tondu wa riri muthera ri gukura na tikona gukuna utethio munene uboe tariu mwiri wa mutigairio twaritwo nyumba-ini ya kuiga mĩĩrĩ ya thibitari munene wa Embu na kuria uthuthuria wambikitwo ni maabitha a borithi. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kĩigua Gĩcũgũ kaunti-ini ya Kirinyaga njĩtagwo Boni wa Thuku. Gukurorete gutumuka gicanjama itura-ini ria Kagarari thutha wa muingi matongoretio ni athuri a nyumba 10 kuhofaniria rori 2 iria gukuite ng'ombe cia iria 30 itekumenyeka kuria cikumite na kuria ikuroretio. Muingi uhingiriirie rori ici na gwatho itwarwo ceceni nini ya borithi ya Kaga niguo thuthuria baranginyo wikwo kumana na kuongerereka kwa wici wa ng'ombe uria wongererekete guku na arimi kugathika mawatho mao. Charles Gekunga wa Kariuki ni arokanire na gicanjama giki na akahariria riboti ino. Muingi wa itura ria Kagarari ni mahingiriire rori 2 iria citamburirwo gukorwo ikuite ng'ombe mathaa ma utuku makienda aria mauma nacio guthuthurio. Arimi guku makiuga ni manogetio ni wici wa ng'ombe cia iria matura-ini mao. O ngari gukuite ng'ombe 15 riu twakirigwo niki gigutuma igithii utuku. No wako wina ng'ombe na safirisha utuku na wi wika umenye guku ti safe ndugitekerio ugikate gukandu maikare me vigilant tondu turabirogia turihe andu utuku maturaririe ng'ombe no koginyo ikoma ndo hata gukoma ugitie kagombe gakuru cirene gwakora gathiete. Kuringana nao matungite mawatho matiganite maria marenda marumirirwo niguo kunyihia wikinae uyu kuria thogore ya mahiu guku igathikeirwo mawatho ma kurumirirwo. Na wabaro na ona watu kwa maru gutwara ng'ombe sifu ena maru aheanaga magwitekeria atiriri ona kuri uguthie no maru okuruta no uthi mathaa maria magirire hindi wakorwo ni ukorwo safe wina marua na mathaa maria magirire ni uguthie na ndothe nginya tondu marakiona na ng'ombe ciritwo ona gikuwa ng'ombe ndugathi na ngari hingitwo andu makoma makione othe ati ni ng'ombe rekate no ru andu ni itacokia rigathiriirio ni arimi makiria aria manekora mayitwo ng'ombe ciao makienda wathani wa matura manyitanire na athuri a itura na a nyumba 10 kuhotomia wici wa ng'ombe.
Uici wa ng'ombe ni ukunyihanyiha tondu noguo yani tacokirie ikinya riri ria utuku wa umuthi nguga ni undu mwega tondu riu andu mecemba everywhere ni kuraroreho kuria ng'ombe cirasafirishwo toguo twekinya mahinda-ini ma guku. Kuringana na komanda wa borithi Rari Emiri Wanjiru, borithi mahiohire guthuthuria kuria ng'ombe ici cikurutitwo na kuria cigutwaragwo niguo kumenyeke kana ni ikurekererio guku mwene ng'ombe akimurikwo ni kuna watho wa gukua ng'ombe utuku. Ng'ombe ici haha kunyitwo turageria gubuatirira na nigetha tugerire twamenya mwene ucio mwene ng'ombe ici na nigetha kuria ciumĩte na kuria ciratwarwo mũthuthuria ũcio nĩguo tũrathiĩ na mbere kwandagĩria. Thutha wa woira gwikirwo ng'ombe ici ni cirekereirio no muingi ugithingiriria watho uria uhitukitio kurumirirwo hatari kwenderera. Tuko handu no tuko andu matiramenya igako ni iramenyeka ati no tuko mundu ni akahota kurora murike amenya ati iyo ni ng'ombe andu makahota gwitana makira na ng'ombe irathie ithuĩ andu araia tuko tukirangirana handu-ini ha Inoro TV kuma Kaga Rari kaunti-ini ya Kiambu njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki. Nao endia a nguo cia munara thoko-ini ya tauni ya Embu ni marakaya ni kiria marauga nio kuhinyiririo ni onjoria nene aria mari na icoka na aria mokite guku na kuhingura matuka manene. Marauga o gwakia matuka maya no kuongerereka marongerereka na kiria kiramaririria ni gukorwo marendia nguo na thogora wa gute undu uria uratuma age ao mage aguri biu. Ngoi wa Mwangi eno horo uyu makiria. Kiriro ni kiiguikite kuma kuri onjoria aria mendagia nguo cia munara thoko-ini ya tauni ya Embu makiuga biacara ciao iri hakuhi guthinikana kumana na kuhotomio ni onjoria aria mari na icoka aria mokite guku kuhingura matuka manene ma nguo ici. Turigiceretwe ni nduka ino mwena na mwena wathie mwena wa Mburuvari kwina nduka ivau wathie Ndarasi kwina ingi wathie mwena wa Majengo kwina ingi wathie Eguru kwina ingi turigiceretwe undu anaguti customer ungi kinya kuria turi. Marauga kwa ihinda ria miaka mingi wendia wa mitumba niyo biacara iria maturite mahurite no gukinya haha mari na guoya maya gwikora makihinga wakorwo gutire ikinya rikuoyo ria kumagitira. Ni tuendagia wega muno ni ona virire mwana wakwa Mbondi school na ni single parent na mbesa cia mutumba riu omonthio mwana wakwa athiete university mweri wa kenda ndikinya siringi ningi muvira niyo tikwega ne mwendio mutumba Kavinda na Kavinda kau mendetie mutumba nduka ino itaokite ni tuendagia na tukavota kwirugamirira na maitanji meto monthe mundu utae na nginya vandu angita vake akendia nguo na akagia vake mundu akathomithia mwana kuma nasari akamuvira nginya secondary gutae nginya arambe akite kana kuvoya mbia vandu. Maugite riria nduka ya mbere ya hingurirwo ni maturire makaya mao kuri thirikari ya kaunti ya Embu na makirwo ni mekurumbuyo no ithenya ria uguo matuka makiria mathiete na mbere o kuhingurwo. Ino nduka ciokite iraoka magaoka na mbero kuma China magaoka makavingura nduka na makavingura mitumba yoko makambiriria kwendia makendia na mbei ya thi nginya makiria uria tio twendagia igakorwo ati riu tue no atwinukire gutire na undu wingi. Riendekithia riao ni matuka maya tondu mari na icoka mero mahure biacara yao na njira ya wholesale makiuga ona handu ha kugiraga nguo ciao gikomba no mamaguragire. Tate mangu antu bara maoka kuria kamera ukethira ni maurire kuria ndukari ire tondu kundu kuria kurendwa nguo raithi muno tiu tugekaraga na mbiru bare wana wiki ngima tutendia. Biashara cia mutumba ni ndiu ndi muno kukurendwa nginya nguo ya ciringi 10 na nginya nguo ya ciringi kibao. Yes. Na maundu mau titwitikira na kuringana na uria kuvana nduka icio kuria makorete maigite na kuta unirice cienge kumarenga twa magioka guku Embu. Riu tuana tutiena bata na kumengata no turenda matwendedie nguo ciao na wholesale bandu ba andu etu wa mutumba kuthie caga gikomba tugurage aba bakubi. Ruhonge rwa maundu ma biacara thirikari-ini ya Embu ni rwetikirite ati ni rwamukirite mateta ma onjoria aya na mari mubango-ini wa kwarira mitaratara ya kurehe uigananu biacara-ini ino ya mitumba. Ngiribotera Inoro TV retwa riakwa ni Wangui wa Mwangi. Nao ateteri aihoto cia umundu kuma Mombatha riu ni mehitete kwambika cira igoti-ini inene thutha wa mwanake umwe
uria ukoretwo agituma nguo cia borithi mwena wa Mombatha no uria urakinyitio igoti-ini kwehererio thitango. Makiaria igoti inene ria borithi, ateteri ya maugite ni mahitia mundu wothe kuheo wira wa gutuma nguo cia borithi, makiuga ni ugwati hari ugitiri wa bururi. Makiuga eri aya marabatie kwerwo ikinya ihiu ria kiwatho toria Francis Madi aratariria. Mark Otweo arakinyitio igoti-ini ria Mombatha thutha wa guthitangwo ni munini wa OCS wa ceceni ya borithi ya Changamwe ni kwaga kumutumira nguo ciake cia wira indi mwena wa thitango reheria thitango ici undu uria ateteri ihoto cia umundu mamenereirie na njira nene. Alikuwa amepatiwa tenda ya kushona nguo za polisi, government store, kushona nguo za polisi, Kenyan Police. Sasa tunajiuliza polisi inakuwaje wanapeana tu kila Tom Dick and Harry watu kushona nguo za polisi? Na tunauliza kinaganaga, hii kandarasi ya kushona nguo ya polisi siku hizi wanapewa hata raia, inaweza shonwa mahali popote au mali kama hizi ma villages. Ateteri ya makiuga riu nimeguthi igoti-ini nene niguo guthingata munini wa OCS wa Changamwe, makiuga undu uyu ni ugwati munene hari ugiteri wa bururi. We are going to make an application before the High Court, a miscellaneous application before the High Court, so that the deputy OCS of Changamwe, Samuel Kariuki, and Mark Onyango Otweo to be charged by security breach. Ateteri ya mathiete na mbere na kuga ni mugaru wa watho mundu o wothe gutuma nguo cia wira cia maafitha a borithi, makiuga kiu ni kiambiriria gia ciiko cia wekinae. Ndio kila masaa watu wana impersonate, wanajifanya polisi, wanaibia watu left right and center, na tunashangaa sana kama bunge inajua masuala kuwa huku chini polisi wanashonewa ma uniform na mtu yoyote mpataye. Hii kandarasi ya kushona nguo ya polisi nani alipewa? Na kwa nini mapolisi wetu wa Kenya wote wanalazimishwa washone nguo? Oho moigete ni mahurite riboti kuri munene wa borithi guku bururi-ini niwe Douglas Kanja guku makiruta ritana kuri minister wa ugiteri wa thiini bururi-ini onake kuingirira ndeto eno. Kwa hivyo sisi tunasema swala hili lazima Murkomen aliangalie. Swala hili tunataka tulifatizie, tunataka Parliamentary Security Committee itupatie ripoti ya huyu kijana na Changamwe Police Station kupeana watu kioleleolela kushona nguo zao, uniform za polisi mtahani. Mwinene wake mwanake uyu oigite akoretwo agituma nguo ici gwa kahinda undu uria aroiga ona nene a maafitha a borithi ni makoretwo makimuhe wira. Muda mrefu wanaletaga mtu akileta akiona mwenzake anauliza umeshonewa wapi, ana direct kwa yule fundi ndiye amenishonea. Kama OCS mkubwa ambaye amejua sheria anakupea nguo tena na kuleta na hiyo nguo kotini, kwa nini hakuenda mali huwa anashonewa? Adoine ha Inoro TV kuma guku gicwa-ini kaunti ya Mombatha ni njetago Francis Madi. Nake mutongoria wa kiama kia DEP Reni Kivuti ni akomithitie uteti wa ngui uria wonekete kambeini cia githurano kia wodi ya Mumiji kaunti-ini ya Embu na gucungiriria gikuo kia umwe wa arumiriri ao. Kurerikana gicanjama kionekire hwai wa Jumatano riria Bernard Kithaka atharikirwo ni kurega gwikira ngofia ya kiama kingi mari kambeini cia muhurani wa DEP niwe Boniface Ngaria na gucungiriria gikuo giake. Ni giko Kivuti akomithitie akienda honge cia ugitiri ithuthurie na guikia ngono ageri a ngero eno. Nina kieva nyundo wa uria kimwana kimwe kirarutire kaviu na kumunda mwana kiate tonne mbasa ambassador akina munda kaviu kevu nginya akina kuwa ucio ni mutugo ndise ningiugate tonto kathi njireo tinjira ya thao na ni njira ya guta ana mundu agakorwo aikia mari kiriku kana kiriku guti mundu agirwe kuragwa ati tondu no arega gwikira ngovia ya kiama fulani ninguthie nakuo na kauni kaundu tutangitikira kathie na mbere anani ndingitikira na nginya anakiare makondo support kiama gietu mamunda mundu na kaviu no amende thirikari tuone na manama kana kwi action igutikwa tiga kwa mata mundu ninae muno tondu tukathie njireo wa mundu auragage uria kuona ati gwitikira kuthie kiama giake tungithia atia tungitura atia twambe turorie mwana kiosiara ina very promising future
no auragwa muci kwao mathinite makathira ndukambire uvoro wa goons anamenda kureta goons ni mairete lakini iyo ndirauga ira nguni tondo aringagirua kuva kwikirwa govia vandu atharani na arega kimundo na kaviu ukinyanageria na mathaa macio twabe twikirio hanini no ndugathie kuraya amwire turacokereria Kiumia giki tariki 22 mweri uyu ni turumuke hamwe thiini wa rurumuka mwaka uyu ngigutangathira ikinya gwa ikinya thiini wondu wothe uria urikaga Ngai ndagakurekie guoko. Nyitanira na Bishop Mwangi Zakayo kuma kanitha wa Priesthood Kamutini Church Kiambu kwambiriria thaa 1 nginya thaa 2. Ngai akunyite aguthondeke agutwekerio na gongituika. Ndukahitukwo ni tabarĩra ĩno ya mwanya thiini wa Inoro TV. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Ewe Mola, wewe ndiye mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Naomba msamaha wako. Dial *860*286# to get Dua ya Ramadhan as your skiza tune. twacokererio ringi na ngatho cia mwanya ni guthie na mbere na gutwirorera na riboti ira tuma nayo ya atongoria a kuria mwena wa Linda Mwananchi aria mena mucemanio kuria mwena wa Kakamega nikuo tugukorwo tugicoka kuona njira ĩmwe kwa ĩmwe tuthikiriria atongoria tukionaga maria marathie na mbere na kwiyumiria. Hapa ni wa introduce hapa tuko na mheshimiwa Yoi oya MCS Vijana oye! Vijana oye! Sisi ndio! Tumekuja hapa kutoka Nairobi. Tumekuja hapa kuhakikisha hapa Kakamega ndio mpe kijana wenu nguvu atembee Kenya mzima. Mnakubaliana hiyo? Hebu tuone kwa ishara ya mkono. Asanteni sana. Sasa wageni wote ambao wako hapa, nyinyi wenyewe ndio mtaamua hii mkutano itaisha saa ngapi. Tunataka kuona kama mko na nidhamu. Mheshimiwa Brian Lishenga tufungulie hicho kipindi. Asanteni sana, Mungu awabariki. DJ wekea hawa vijana jeshi ya baba. Weka jeshi ya baba kidogo tuleze. Mama Lema oye! Sasa Nitugikara tukiroraga maria maragithie na mbere na kwiyumiria ku mwena wa Kakamega oro hamwe no ria atongoria acio maragithie na mbere na ndumiriri maragithie na mbere na kuhe muingi. Tugitigana icio ni ati itemine ria kugiririria unyamaria wa kimwiri kuri ciana cia iritu kaunti-ini ya Murang'a. Mubunge mutimia kaunti-ini no Betty Maina ni aruguritio heani wa tauro cia utheru kuri mathukuru mothe ma muingi kaunti-ini. Arugoririe mubango uyu kiharo-ini gia Kimomori unyitaniri na minister wa migunda Alice Wahome toria Joseph Wasira aratariria. Kuringana na mubunge Betty Maina, kaingĩ rĩrĩa airĩtu kuma mĩciĩ ĩrĩa ĩna ũkĩamũkĩrũku me kahinda-inĩ kao mweri, amwe nĩ mekoraga makĩhoya ũteithio wa tauro cia ũtheru, na hau noho mangĩcemania na orahuhu mekoraga makinyamario kĩmwĩrĩ o marĩ thukuru. Statistics cieko andũ a family nĩo maranyita ciana kĩa hinya. Nĩ mwanyita? Kategori ya kerĩ nĩ andũ arĩa mũine nao. Kategori ya gatatũ ni strangers. Maneno ya out of court settlement lazima tukatae. Juu watu wanafanya hivi na wazee wa nyumba 10. Wanasema kuondoa aibu, ne mama oranyitire kairetu, ne tuarĩrĩrie tutigasambie family. Murang'a kwa jumla tumekuwa na changamoto ya gender based violence. Hata kwa ripoti ambayo ilitoka juzi ilionekana kwamba Murang'a tuko juu.
na nĩ kumana na ũũ ambĩkĩte mũbango ũyũ sub-county-inĩ ciothe kenda cia Murang'a, kũrĩa sub-county-inĩ ya Murang'a South kana Maragwa arugũrĩirie kĩharo-inĩ gĩa Kimorori Keno. Na wanafunzi wa grade 7, 8 and 9, they are all going to get 4 packets of sanitary towels. Tupigeni makofi. And we have a total of 511 public schools in this county that are going to benefit with this program. Pigeni makofi. Na tondu wa maithoti wa rũthiomi, beti igongona-inĩ rĩrĩ manyitanĩire na minista wa mĩgũnda Alice Wahome, ũrĩa kwa ihinda rĩmwe matonanaga rũheni na makĩria hĩndĩ na thutha wa gĩthurano kĩnini gĩa Kandara mwaka-inĩ wa 2023. Gĩcigo kĩrĩa Alice athurĩtwo rĩa gatatũ ta mũmbunge gĩthurano-inĩ kĩa mwaka wa 2022 mbere ya mũrĩtwo ta minista. Rĩu gũkĩrĩkana nĩ arethagathaga kũrika kĩhĩtahĩtano-inĩ kĩa ũgavana Murang'a na tigiti wa UDA, kuria beti aramwĩrĩire ũnyiti mbaru wake. She has 41,300 about 41,300 girls ambaye atafikia kwa hii program ya kipindi hii. Wamafoso mena minister marehe fiki wamafoso no mekuhe gikundi kimwe nduthi na wamafoso no mekuhe ikundi ithatũ pesa nigetha we empower women. Na ninajua wengine mnajiuliza maswali. Ala, hawa namna gani? Beti Esa wa mimi ni mgeni wake leo, na kwa sababu pia mnajua kaunti yote yeye ndiye anawika huko kwa sababu kiti yake inampeleka kwa kila constituency. Ngiribotera Inooro TV kuma Kimorori Keno mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Nao atongoria o hamwe na maabitha a ngathĩ ya igũrũ rũhonge-inĩ rwa gĩthomo na wathani wa matũra kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ macakaĩte kumana na namba nene ya arutwo arĩa makoretwo makĩohanda kaunti-inĩ ĩno. Maabitha acio rĩu mendekithĩtie kũgĩa na ũnyitanĩri wa anyiti itemi othe nĩguo kũhũrana na thĩna ũcio, torĩa Simon Ngure aratarĩria. Thukuru-inĩ wa mũthingi wa Kĩganjol Kalau nĩkuo anyiti itemi matiganĩte rũhonge-inĩ rwa gĩthomo maragomanĩte igongona-inĩ rĩa kũheana tauro cia kahinda ka mweri kũrĩ thukuru ciothe cia kaunti ya Nyandarua. Afitha mũrũgamĩrĩri wa gĩthomo kaunti-inĩ ya Nyandarua Nancy Wangui augĩte nĩguo kũhũrana na thĩna wa arutwo kuoha nda, aciari o hamwe na arutani nĩ marabatara kwarĩria arutwo na muoroto wa kũmarũnga mĩtugo na kũmamenyithia ũgwati ũngiumana na ndũgũ cia wendo hamwe na icera rĩũru. So I want to call upon all of us that this is a battle, this is a war that we really need to fight and support the government by making sure that all the children, whether girls or whether boys, they are all in school. Mũmbunge mũtumia kaunti-inĩ ya Nyandarua Faith Gitau nĩ athingatĩte maabitha a ũgitĩri gũtigĩrĩra arĩa marahahama arutwo matũra-inĩ nĩ maikio ngono na kũhingũrĩrwo thitango, kuona ciĩko icio cirĩ kuongerereka na gĩkĩro kĩnene. Wasichana wetu wameanza kupata mimba wakiwa shuleni. We cannot blame the teachers. Hata sisi wazazi kuna shida pahali. Lazima tuongee na wasichana wetu. Lazima tuongee na watoto wetu, wasichana na vijana. Ikiwa we have 700 students who are pregnant in Nyandarua now, it's very unacceptable. Commissioner wa kaunti ya Nyandarua Abdurizak Jardesa augite wagi wa tauro cia kahinda ka mweri ni ucungagirira arutwo aingĩ gwĩkora mahenereirio nĩ imaramari atĩ nĩ cikumagũrĩra tauro icio na thutha mutheri magekora mahahamĩtwo kĩmwĩrĩ. Sasa huyu msichana anataka kuenda darasa na hawezi kuenda darasa kwa sababu ya hali ya kawaida. Kuna anadanganywa pale ya kwamba nitakununulia pads, mishoe anaangukia teenage pregnancy. Kahinda-inĩ kau atongoria ya maugĩte kũrĩ na arutwo matanyihĩire 700 kuma kaunti ya Nyandarua arĩa matarĩ maraingĩra kĩrathi kĩa grade ya 10 kũrĩa rĩu meranĩire kũnyitanĩra nĩguo arutwo acio maingĩre thukuru. Hivyo kuna 9%
watoto ambao wako nyumbani hawajaingia shule. Lazima tuangaliane, wazazi tuangaliane. Those who did KJSEA last year and they are not yet in senior school. So this is very, very serious, and I'm urging all of us, please tell us where these boys and girls are, so that again we can help them get to school. Ngiribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Nao aikari a Mithero na Marima kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi ni marorũnganĩte kwa ihinda rĩa thikũ 4 rĩu magĩtetia ũthũkangu wa barabara ĩrĩa yumĩte Meru ĩrorete Nairobi. Marauga kwenjeka gwa barabara ĩyo gũtũmĩte ũthii ũritũhe na njĩra nene, torĩa Njoki wa Kamande aratarĩria. Arorogania mahigite barabara ya Meru gũka Nairobi kuma na ũthũkangu wayo ũrĩa ũrehete gĩtango barabara-inĩ ĩno, makiuga nĩ atiganire matũĩre mahetwo ciranĩro cia maheni. Aikari a matũra maya mahoete thirikari kuoya makinya ma gũthondeka barabara ici, torĩa mereire mũingĩ kuona ũthũkangu wacio na ũcũngĩrĩire mĩtino mĩingĩ. Tumeona shinda nyingi sana wakati tunatembea huko Nkovo. Ningeomba kama serikali iingilie hii mambo. Njule tulipigwa tiangas, tukauliza kwa nini tunapigwa tiangas na ni biashara tunafanya. Sasa tunaomba kama serikali ishughulikie hii njia, na mjumbe wa Mara, tafadhali ningekuomba, si hatuna makosa, tafadhali. Limetuletea sintofahamu kubwa sana, ama woga mwingi sana, especially tukijua kwamba wakati huu ni wakati ambapo watoto wetu wanakuja midterm, na sisi mahali ambapo watoto wetu wanasomea ni ile ngambo nyingine. Wengine wanasomea Meru, wengine wanasomea Chogoria. Wafuithi kaunti ya Tharaka Nithi Zacharias Ng'eno orete ikari gutanire mirungano ino amuyaga gukoro itafanite gucongera muingi. Ng'eno nete na brena kuga gari mwisha fuithi ni thuka gate ni arurugani aya na kugura dia fuithi. From Marima to Katwana and the highway, more especially of yesterday, from midday to evening. These are just members of the public who, when we got to know, are just demonstrating on the claim that there's a poor road network around here. Ngiribotera Inoro TV, Njĩtagwo Njoki wa Kamande. Naguo mũbango wa gũbanga na kũhe gĩcagi kĩa Mathare Ngong'u ũthiũ mwerũ ũrorete kũrĩkĩrĩra. Mũbango ũyũ no ũrĩa ũrakinyanĩirio nĩ thirikari ya Italy ũnyitanĩri na thirikari ya Kajiado ũtanyĩtwo kũguna aikari matanyihĩire 2,000 na 500 a gĩcagi gĩkĩ. Macuka wa Kĩarie arĩ na ũhoro makĩria. Nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Ngong'u nĩkuo aikari a gũkũ magomithanĩtio hamwe, muoroto arĩ wa kuonio na kũiguithio ũrĩa gĩcagi gĩkĩ kĩa Mathare gĩgũkorwo gĩgĩbangwo. Mamwe ma maũndũ marĩa maigĩtwo mbere mũbango-inĩ ũyũ arĩ ma ũthondeki wa barabara cia kũingĩra gĩcagi-inĩ gĩkĩ, matawa ma barabara gatagatĩ-inĩ ka mangĩ. David Kubai, mũrũgamĩrĩri wa mũthubarĩ wa Ngong'u, akiuga nĩ ndeto ikwaura aikari a gũkũ mũrigo mũritũ, uge ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ Samuel Mushiri. To put the street lights and be able to make sure we have the drainage system, so that at least in the future we're going to put a drainage here, there will be no problem. So those are the things we want to do currently, but as we progress, because we thought getting an hospital here or utilities will delay us, so we'll try to make sure that infrastructure are good to access the district, the hospital within Ngong, and even the public school within the municipality. Proposal hii katika sehemu hii yetu hapo mbeleni ya kuja kuwa na njia. Kwa hivyo tunataka kubadilisha na kufungua zile njia, na njia ambazo ni zile za main zitaweza kupewa mita 9 na zile za ndani itaweza kupewa mita 6. Katika hiyo barabara ambayo tunapea itakuja na drainage, itakuja na mataa, itakuja na amenities zote, na mwisho ya yote wakati ambapo tutafaulu katika watu wao kusonga, tunakusudia kwamba tutakuwa na lami ambayo itaweza kuwa katika vijiji yetu, kwa sababu kitu moja ambayo tumeona ni kwamba hatuna shida ya mashule, sababu shule iko karibu.
hatuna shida ya hospitali. Shida kubwa ambayo tuko naye ni ile access ama barabara ya kutuwezesha tukaweza kufika pale. Oho aikaria guku ni manineirwo wagagu uria maturite naguo wa kuingatwo guku kuona mubango uyu urateithiriria o umwe kwigwatira gicunji giake. Niseme ya kwamba huu mradi ni muhimu sana kwa sababu utaweza kuleta mambo ya land tenure security kwa wakaji wetu, because for the longest time wamekuwa kiambiwa wanakalia time bomb, hapo ni shamba za wenyewe na wanaweza fukuzwa wakati wowote, lakini through this process, this due legal process, tutaweza kufanya kitu inaitwa security of land tenure na tuwapatie cheti zao za miliki ya ardhi na waweze kukua legitimately wanakaa mahali hapa bila kushtuliwa na mtu. Alafu kando na hiyo pia we have other plans kama kufanya planning ya Mathare, sababu kwa saizi as a slum area watu wamesettle tu kila mahali bila mpangilio, but from this process tutaweza kufanya mipangilio ya kuweka planning ya imta. Lakini hakikisho moja ambayo ningependa kupea watu siku ya leo ni kwamba hakuna mtu yote atafukuzwa. Wale ambao wako katika barabara tutawaondoa na tuwaweke katika space empty zile ziko. Kuna shamba ambazo ni kubwa, hizo tutaweza kuzipunguza, na tumeelewana zote kwamba kila size ya shamba itakuwa 30 by 60. Mihango eno yothe ya kuhe gicagi giki uthio mweru itanyitwo kurikirira muthia-ini wa mwaka uyu. Handu-ini ha Inooro TV kuma Mathare Ngong'u Kajiado ya Rugongo ngetwo Wacuka wa Kiarie. Retana nĩrĩikĩtio kũrĩ Kenya arĩa mena ũgĩ wa kũruta mawĩra ngũrani no matirĩ na maratathi macoke thukuru nĩguo manorwo ona makĩria na oho mamũkĩre certificate ici iria ikũmateithia kuona mawĩra na njĩra ya raithi gũkũ bũrũri-inĩ na nginyagia nja wa itoka cia bũrũri. I would like to point out that we are not just targeting the work, the opportunities that exist within the country. The caliber of training that we are offering, or the upskilling that we are doing to the workers, is exposing them to work not just within the hospitality industry within the country, but also we are targeting available opportunities overseas. It is targeting that worker who is down there. They have the know-how, they have the skills, but they have not perfected those skills, or they don't have the certification. So this program of upskilling is helping those workers who have no certification. So after the 2 weeks training, they are not just given the skills or assisted acquiring the skills, they are also given certification. Nao aikari a matura matiganite wadi-inĩ ya Gĩbĩbĩri kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ matanyĩtwo kũgunĩka na gũtambĩrio maĩ matheru ma kũnyua mĩciĩ-inĩ yao. O nĩ thutha wa thirikari ya kaunti ĩno kwanjĩrĩria kwenja ndobori mwena wa Mĩharatĩ mũigana wa ciringi mirioni 11.5 arĩcio ciamũrĩirwo tabarĩra ĩno yothe. Simon Ngure arĩ na riboti ĩyo. Tabarĩra ĩyo ya kwenja ndobori gwĩkĩra mbombo na gũtambia maĩ tanyĩtwo kũguna makĩria ma bamĩrĩ 5,000 kuma matũra ma gĩcagi Gĩtwe na Mahinga na arĩa na hau kabere marathiaga kũndũ kũraya gũtaha maĩ. Twĩna gĩkeno mũno tondũ borehole ĩno ya gĩcagi Mahinga Gĩtwe nĩ gũcenjia matũra maya. Aikari maugĩte rĩu nĩ makwaũrwo mũrigo wa gũthiaga ng'endo ndaya gũtaha maĩ mwena wa Manunga kũrĩa makoretwo magĩte mahinda maingĩ. Maugĩte kahinda-inĩ ka makĩria ma mĩaka 20 makoretwo na thĩna mũnene wa maĩ kuona kũrĩ mĩberethi yenjeirwo mĩtaro na ĩgĩtambio tene no ndĩigana kũmaguna kumana na wagi wa maĩ. Maĩ matũragĩra kũndũ tagwo Mahinga, arĩa angĩ magathiĩ itũra rĩtagwo Manunga na nĩ thabarĩ ĩmwe nene mũno no tũrĩ akenu tondũ maĩ nĩ matũkuhĩrĩria. Maĩ tũrathiaga kũgĩra Mahinga kana Manunga twathi kũhoyo rĩ nginya nĩ ũraimwo ũkerwo atĩrĩrĩ kaĩ andũ aya matangĩhota kwĩrĩhĩra maĩ magucie maĩ twathi kwĩrwo yani kũria mũndũ ũrĩa ũrekĩra maĩ atwĩra nĩ 15,000 ũkũingĩrĩria hau na he mĩberethi ĩgereire hau. MCA wa Kĩbĩbĩri Paul Ngece augĩte maĩ ma tabarĩra ĩyo nĩ makũguna mũingĩ na njĩra nene kuona marĩthereraga mĩberethi-inĩ mathaa mothe. Wĩna mirioni 11.5 wenjwo wĩkĩrwo mbombo wĩkĩrwo sora
na andũ aya othe rĩ maheo distribution line ciao cia maĩ. Ngĩribotera Inoro TV kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Nayo family imwe mwena wa Njoro kaunti ya Naikuru nimonetio tana ni atangathi hamwe na eroreria ceceni ya Chamge FM iria iri rungu rwa kambuni ya Royal Media Services thutha wa family iyo ukorwo ikihutukira moritu ma ciana ithatu iria iri na murimu wa cerebral palsy. Ni giko kiria gitigite nyina wa ciana ici Gladys Ngeno ukorwo na gikeno thutha wa kwamukira irio mbeca hamwe na iheo ingi kuma kuri andu a wendi mwega. Nimeshukuru sana kwa chukumu ya upande wa Chamke FM kwa vile wametuletea usaidizi wa hawa watoto. Kwa saidi ya hawa watoto ni ngumu sana kulea watoto kama hawa. Hasa ni watoto watatu, si hata moja, ni watatu. Na tunashukuru Mungu kabisa kwa kila kitu Chamke wametuletea. Wasikilizaji wote wamekuja na wametuletea chakula na kitu ya mfuko imewekwa kwa mfuko ya Gladys. So watoto walemavu, kama uko na mtoto mlemavu, sitaki mufiche. Mimi naomba tu kama mtu ako na watoto kama hawa, watoe tu wasijifiche. Alipotutumia picha na pia wasikilizaji wengi sana wakatupigia, ndio maana we called on our listeners who donated foodstuffs, others donated tanks, and others sent their donation in form of money. Na tukakusanya zote na tumefika hapa leo ili kuhand over the donations from our listeners and something also small from us as a station. Hii kazi ambayo tumekuja kufanya hapa leo Njoro is also one of our responsibilities as a station, ambayo ni community responsibility CSR. Hiyo ndio kazi ambayo inatusaidia pia kuweza kufikia wale wasikilizaji wetu ambao wanapitia changamoto tofauti. Citizen Duka inawatakia Ramadhan Mubarak. Tumia muda mchache sokoni na muda mwingi kwa mambo yenye umuhimu zaidi. Bidhaa muhimu na halisi tena za kuaminika kwa bei nafuu, zikiletwa hadi mlangoni mwako. Fanya oda sasa kupitia Citizen Duka app ama kwenye tovuti ya citizenduka.com au tuma agizo lako kwa WhatsApp kupitia nambari 0710 487 487. Citizen Duka, the home of discount. Jetawo Paul Waiganjo. Mwaka wa 2026 ni wakuwe wakuigithia mbeca ciaku handu cingiciara ona ihenya. Nyahuru twina broti cia thogora wa 250, deposit ni 50, nayo balance urihe na mieri 6 na ni hamwe na marihi ma title fee. Twina mega open day mweri 7 mweri wa 3 mwaka uyu wa 2026. Oho twina ngondo kundu gugwitwo Juja Farm, Kamakis, Jos Kamala, Nyeri Shaka, Mai Mahio, Murang'a ona matu. Kwa uhoro makeria hura thimo namba 0721 077 077 kana utoshere Jewel Complex or Isambu second floor kurigania na TRM. Brico Homes Limited, a touch of fulfillment. Ndagĩtarĩ mũrũ wa nyina mũirĩtu ũcio marokĩte nake o hamwe na mami wao othe nĩ marĩkia gũthiĩ tiga Rani e wika. Kĩhiko kĩa Vil na Rani gĩkoragwo kĩrĩ o rĩtwa. Vil ndaretĩkĩra Rani ta mũtumia wake. Andũ othe a itũũra othe marokĩrĩra Rani ũmĩtete mũnene wa itũũra. Atĩ? Twacokererio ringi ni ngatho ni guthie na mbere na gutwirorera na riu tuingire iharo-ini. A Kenya Njoroge Gifugu, Edwin Mundanyi na John Rejirima ni maregweteire tigiti wa kuingira raundi ya gatatu ya macindano ma golf cia Magical Kenya Open
irathie na mbere mwena wa Karen Country Club guku Nairobi. Atatu aya maregwateire tigiti uyu thutha wa gukorwo mari athaki a mbere aria marari thiini wa mieke 70 ya mbere thutha wa kunyita itemi macindano-ini maya ihinda-ini ria thiku 2 guku a Kenya angi 13 matongoretio ni athaki menomenyo Justus Madoya, Greg Snow, Dismas Idiza, CJ Wagai gatagati-ini kage magikio nja wa macindano maya ni kuhitukia magutha 70. Mufaraja Frederick Rakois nawe Kasi Jarvis wa South Africa na Angel Ayora nio maranyiteire mieke ya mbere 3 edi murugamo uyu waya gucenjia raundi ya gatatu iri irathie na mbere ya tiriho. All 3 and 4. I mean, it's just mental a bit because my local here, I know where the misses are and where I shouldn't hit. And unfortunately, today, after a very good start, those 2 holes, I missed up on where I wasn't supposed to miss. But I stayed positive. I think I had a very good caddy as well who just kept me in the moment. And we kept going, hopefully making more birdies, and which we did. And we're happy with that. Orere ligi ya mufira wa maguru ya arume KPL raingira raundi ya 21 miaraho eno timu ya Murang'a Seal iratanya kwigwatira pointi 3 cia bata riri ikunyita Bandari kiharo-ini gia St Sebastian Park Murang'a Seal iria gwa kahinda gake rugamire namba 5 na pointi 33 yahota kwambatira nginyagia namba 3 ligi-ini ino angikorwo ni kugia pointi ciothe 3 guku igitanya gutwarithia na mbere rekodi ya kwaga kuhotwo hari ngucanio 5 iria igukorwo ithakite. Seal iria inyafaragwo ni kocha Osborne Monday irigite kuhotwo ni Gor Mahia tariki 14 mweri muhituku wa Januari na mbere ya ihotetwo ngucanio eno yambite guthie ngucanio 10 cia ligi itahotetwo onemwe. Thaa mugwanja na ndagika 50 uguo niguo bururi na nja wa itoka cia bururi uhana ngatho cia mwanya muno ni gutwirorera na kuria riothe makinyaniria mutamburuko uyu wa Inoro miaraho thie na mbere na gucanjamurwo ni tafarira hurani cia Inoro TV ogia na miaraho miega ni ria kwa Jitika Gitonga wa Wambui.